Hello friends, welcome to my YouTube channel. Ten tu na kahin say ding hi le Facebook thulang khat kahin say de na. Exam iti disable hello suspend kiti ho hi iti umam na Facebook na iti hungdo aham. Mitam ta he complain au min na tabang he. Nehin dong jivin kon khana cho ki bol do jin ki bol do lo jin na. Che EPGA ti a umham ti kahin say de hin. Okay, kipa masang kami chule bo nga hin ka kipa ka video ho bula ko hin vet pe ji in ka kipa na ten le ahi theya le nihin ser pe la nang ho phat chom na ho chu min no phat chom pi te de hin nihin ser pe ke din ka hin thu me tua ka hin se banga chu Facebook a ho disable ahi lo suspended your account kiti ho iti iti hung ki panji ham ibu bola ti a ho hung ji ham na sikahin say din chahe point tam ta ma hin example ong kahin pi tha din ai ma chu kahin so thelo de na chi nang hon hoya ko na ball ham wan chu ka hepon na ball je wa te a chu ma he chi chu ep langa hu in ball kha al te a um ham chi kahin say de number 1 a ka say go chu le message mi khat na thot na hin reply lo navel thot ham hi le aman na ho nom lo ji ate a chu a hin reply lo hi a le lai a ho number 1 a chu report bola le na Facebook chu tia chu delete ham elo hacking tabanga na hum de ai ma cha message na suspend 30 days suspend ki bola bo hin cha im cha ho po 30 days sunga chu ne ki sim phat ki the na ti chu number 1 number 2 a he link example a kong ti la chu kana bol Facebook ni le thum kana su se tai na ti la chu ka ti tu awang ka bol iti ham ti le link hungji in Facebook ho a ho min a bol sa min hin bol loi ho ham khan hin bola ama hi kumsom 20 after 25 years jotel ti ai ka ding cha jat kanai ding ka how ding ti ho na a ji in chiling khu na mi kha a hi le itel adang yo chu na line itel example a nang lingma ma hin na chong chong chi na bola le games lang sang ham ep ham yong Facebook a ki post ho link ho imo me lo du he cho na me a hi le na Facebook chu disable la khadina hi lo le report na khade report hi ten le chun ai lo cho mi tam ten hacking hetina hacking hi po hi wa chu sim phat the yong au min sim phat the lo yong min sim phat the chu 30 days masanga na bola le na sim phat the ding ama after 30 days awala la chi ita kyong the lo le tai chu ka ase no ten khat kin hin chu hi le min tu offer kiti na offer kiti ho hi hin share tam jivin offer kiti ho hi hin share ho tamzo hin iga itrai ji win na ata ha ta lo ham wan jo itraya le chilotri ti a min ai lo le recharge lang sang yo min na ai lo lottery lang sang yo china bola le chija hin complete na sira le iPhone ham epp ham laptop ti ho lottery tamang ji na spin ki de hin spin bola le kimuji hen so apply na ball hu alin na mi a ko na ho heading kha chu na data hi min avet hi tin head de hi achun ka dei sa chu bol hi win ti a link recharge government in recharge free recharge in bol ti jat ho ti ho message link ahung ho bol lo hil de aje chu cho a ko na ho nang naga apply naga apis na ho na lu na le na phone chu nangin na khoi wang chu midangin avet na chu na head de cha nang naga asir kinala nang bang chu midang naga asir pi ala midang hon chu avet te de hi chun midang ho a ko na chu min data la he na chi data la he aphalanga ala hi ji po na asilanga la ji hin ten na data chu I tham video khat na koi ham lo ep file khap na koi ham chu min akila lo the ji chu contact number hi direct hack the hi pun a hack chu he na cha ko na chu ki pa na ti a ko na chu contact number ho a pa na nang ma man na ki su khil na min a hack hi pun nangin thil na mi khil ji a lo thil hin zero na mi kha ji min na data jo se chu min avet the ya me ye chun
chilang wang chu nang ho thu thu na ball nom la na ball the ne ma ke de sa hi le ti ho hi min hin sir hoi mo click loading tu ade de whatsapp diwali offer kiti recharge offer kiti tam tam hen cho hi mo ball lo de ke de sa hin na nang ho thu thu na ball nom na ball the na try the hin ai ma chu ki ven na dinga chu cho chu ball lo de te mi fraud kiti na scammer kiti na ti ma ho cho a ku na hin min direct phone number a kona thil a hek thei hi poi ai ma chu nangin ne ai app sam a link ham na click te la ti a chu thil zo se hong se phai facebook se a hi pon instagram yon ti a chu au ma he ti chu he di wa ka de sa thil link ki ti po po ai lo message min kha ven na message na hin reply lo na message na hin reply lo ten report no chi no ma na chin e di start me ti a report chi a len na facebook ham na instagram ham chu deactive a balling tu ha che whatsapp lang yong ha na facebook nei pa la whatsapp nei pa akiba hi achun ama ni a security hoya hoi he a hi ma chu ta na ball khila le ama ho ma man a hin bowling suspend hin ball ma sat pending suspend chu 30 days sung hin 30 days sunga chu ki sim phana le na wang phat ni ki sim do lo wa le chu disable a chi intin chu ita ki hong thelo de chu ka he sa na phat cho mu pi wa le nin ser pen lang chu cha hi nga ki pa